salutang kabukiran kong kalasangan akong pag-aapihan umayat kong mga katuhan palang muunta Grasyang kilig sa kahit nasaan ipasigar utak ikaw ang paraiso sa mga mapinayano hinigong matas katawan isinggit sa kalibutan ang kaanyag mo minahal kong mapinay magpasalamat ko ng mga katauhan di ko pag-uutan wala sa panagduman isang panahon isang higayon ang magpinayano ng malabuo galing-gayon ko sa pagpinay sa ulukot ang lunhang festival ko magpinay for Peter Magpinay tungan tayo sa'yo muhal at pasalamat sa kaantiyan mo Peter Magpinay tungkol kasi sa pagtubutan We now welcome our cluster barangays. From Cluster 8, Coordinator Honorable Elvira M. Torres. Barangay Kantaw, Nagbasan, Kansaning, at Pagkanunan. lumulupyok na giusap malipayon nagdugan o kapante Cluster 3, katauhan Coordinator Arwel Lani Rodriguez. Lumpangan, Bukay, Tadlong, and Luya. Baliwala sa kapalanman From Cluster 2, isang higayon with the Coordinator Arwel Eduardo K. Solon. We have Poblacion, Inaboy, Old Namanga, and New Namanga. Cluster 4, with the Coordinator Arwel Jonathan Villa. Barangay Tara, Kapasuan, Timog Dumon, and Kangbohon. Cluster 7, with the Coordinator Arwel Godiano Tatang Codera. Barangay Bakti, Mayapose, Bulwang, and Langas. Cluster 1, with the Coordinator Arbol Ellen and Panayday. Dahili, Hanto, Samak, and Panganos. Cluster 5, with the Coordinator Arbol Ijian A. Un. Baras, Banban, Aribasoni, and Manlingan. And from Cluster 6, Panyagunan, Abis, Bato, and Buli-Bulihan with the Cluster Coordinator, Arbol Rosario T. Baldoza. There you have it, ladies and gentlemen, the Municipal Culture and Arts. Masipang palakpak, our very own